ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai le vekule me ni som pasari san i som ni panga ni ya tuntuma chuanin operation Bangladesh ti angai ve mai anga ti article te kanon chiaranga tin USA khovela anin luling zia te kanron tar lang do na ni isunin he India le Pakistan kan boya kanin dova Pakistan lam khatar ki inan trana tin USA lam din hunte po kan reta a USA in India min tran lo zia chu soi kher ngai lovin kan channel in lo erani chon in reta ome chu tiang te kan bo ro kan ilai chon he putraman Turkey so missile an leitir le don chu ania putrama che dan hi angeyom thin khop mai heti khop phian in putraman India lam hmelma te adu saka wal out takin Pakistan na transi antilang to boka tuna Turkey so missile an leitir le don ani athin rim thak thin khop mai kangai tu na lo lutta chu president an khan ma putrama atling ngei theina na mizo Christian te kan lo trong trai na sat zia te kangai tu chua phei chuanin ke ngei te poka trong trai ve ni thin hi arima tha hi anatul tul mai ani mi then khat phei chuan putrama an la fak tranga USA le India soizom tlat te kan la tuma o khatiang kha tru lo USA hianin min tran lo ti hi I chiang thar tawang u eng poni sela Indo Pakistan update thi puzairem thanga zia hi kanan chiarange India le Pakistan in kara boina hian boruak sang anei ve zela in kana lam ni lo thilla ve da urengani kan muang ang hantar lang ve ila tin kan tarlan te hi asap trong takin fact check theivek ani ye India rama Turkey ambassador thar Ali Murad Ersoitana credential ceremony nei turchu protocol division external affair ministry of India chuan thule ma ata nei ri lo turin thuchu asiam danang chuan president of India muturani Pakistan chuan firfiak te tombuk India inati chiat sak muritami te chu siam that levek atiam India Defense Minister Rajnath Singh chuan Pakistan chu athen china pianga kuddo ngal zel ni in asoya India ero chuan International Monetary Fund apo aram re theizok te trampuina turin sum tam tham thak achung lut reng thin Pakistan ero World Bank le IMF awang chawin aba thawin akal ve sham ani ati kan Defense Minister pu Rajnath Singh hian Pakistan ho chu atun lai repar trong kam takin adis na ve khop mai Punjab India lamzok Pakistan lama po Punjab om vea mase Punjab province ti do kherani sarkar chun anti drone system pakwa le yatuma BSF tenen tho ho an tum ani tin faristi scheme man siama firfiak te wanga tur tu le indo na a liam tur te reng chu khoi dam do ina po athon vekin en kol an ni don ani America chuan Turkey ne na beyond visual range missile khovela thaber anti hial thin engang khuwa po man tlak ka chu ani nuwa abitum zui ngar tu M120C8 amram anti chu dollar millions ani somni pangaman lei arem ti sak hei hini kan soi chu khovela missile lau omber ti hianin Turkey ne na an shalle don chunia kan USA takich India sarkar chuan Turkey laka hremna alek bela Bureau of Civil Aviation Security BCAS chuan Turkey ground handling provider Celebi Airport Service su and security clearance ni somni pakhat November sang ni somni pania apek to kha a suspend sak ram chung himna tur ngai tua ti ani thu soyani Turkish movie le serial reng po akhap ngal bok India in Armenia ne na akas NG air defense system chu dollar millions za sarisom ni manlot alay tirdon India External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chu ven him na khawle zual pe kaniya a motor po silay mga katlang theilo bulletproof pe ani Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif chuan India nen rem na zonga in biaka shelo thule a in pe reng thu asoi ve Pakistan chuan US nen trade deal nei aduwa tariff po zero ani yang India chuan Pakistan nena in kana ane nu in defense budget chu vai bel che singa zeta ti sana tuma parliament thut kho masak bera pass thei be sei ani atop na Turkey chu lir nging in soya
thi le hliam emaw bungrut chhia emaw report a omlo a Richter scale 5.1 anna ani kan video masalama kan soi towa Turkey kha 7.3 magnitude velin lirhing in alo soi to a chiatna an to khan India in kan tran puya to na he an rama lirhing le a engpo ni sela Turkey hian har satna engang po tok le sela India hi chuan mit asiai khum ve to inarin omani ti chuanin USA in lulin na khovel ti hi kanan chiar le ange kumsang hazaruk chawvela kha North America khomwal pui chu European ho a bikin British ho khan chen chilin an op colonize kumsang khaza sari chawbor vela chuan aram nei tu diktak Native American tamtak antilum to a tamtak chu hreom takin omna tur mun bik siama an tira Native American te chu an ram chu sak an ni chawwa African mi makta duai telman khomin America phur an niya salatan lilaman niya salnei an lo ni tabok kumsang khaza sari somsari paruka independence am mu nuwa Mexico chu doin aramzat ve do tho chu a chu saklea kumsang khazariat chawa phei chuan aram dangte opsi lova aruga khuakir tu poimo ani chawa sangkha zakwa sompalia indopui pakhat na lai vela Europe ramte indova an boi lui lai khan khovel ram thil ti theiber an lo ni man to a kumsang kha zakwa somli panga indopui pani na atop khan US chuan elpui chak tak pakhat ala nei tlat chu Soviet Union tuna Russia kan ti kha ani China le Soviet Union tran rona ti chiat kha atum berani Cold War era le Pakistan indopui pani na to nuwa Soviet Union lian tual kha US chuan a vein a hlau thonga angai theilo le Cold War te alawm chawa kumsang kha zakwa somnga pathuma John Foster Dulles chu US Secretary of State atan khati laya US President Dwight D. Eisenhower kha na ruata kumsang kha zakwa somnga pakua thleng athok zona hi Southeast Asia Treaty Organization SEATO din nakonga amazing laptu berti theih ani sito tumber kha chu Soviet Union communism khothlang lam le Southeast Asia vela adar zelo nana lo dolet kha ani atum ti hloting turin in rel bona fellow rethele tranpui mawo Pakistan chu sumle ral thuam hanga tranpui tiamin hmelma Soviet Union en thak nan le US sipai da nan mangta a Pakistan hian Russia anhaya a omna afu awang hian Soviet ho ral thuam entirnan ICBM chetson vel dan le thil dang zirchen en thak nan an lo mang thri nani communism an do khan thatna po anei trau mai ma se kan soilan chan tak jok chu US luk thei emot luk tum tu chu US hian thei to pin a do thin ti ti chiang turin ani jok khuam hau US Trama hian mania to khang Canada chu US te somnga pakhat na ani turani alo ti to a Denmark nuaya om Greenland clear car po US to nuaya da adu tu te kan reboka Gaza po US kuta tira du tu soiboka Gulf of Mexico chu Gulf of America ti inathaka US a chon Google Earth le Google Map a po Gulf of America ti a zi alan ani to a ramdanga ero chon Gulf of Mexico Gulf of America ti inzi ani hengte hian Trump US huam hauzia le inlulin zia atilang mani khan India Defense Minister Rajnath Singh chuan Pakistan hi kuddo bom nei atia he hian Pakistan sumdin hmuna soifi aviau tunma in IMF hian tumsom ni palizet Pakistan hi sum apuk tir to IMF in sum apuk tir belau zinber ram ani US and IMF akwata 17.42% le voting power 16.49% lai nein anga bera mase Pakistan sumpuk tur epzongin eng thilma US khana tiloti kan revek Pakistan chuan sum apuk ta a an misual chuan vorsai chu achana se MIT in dollar nu nga in tranpui an han tum phota heng poisa puk tam zok hi chu India ti boi tu tur misual cherriam nan an mangle in arin US le khothlang lam chanchin bumi te thuzia du dan te po uluk taka hanzir chian hian India hi an erin an huwa hi ang thin an bias lat thin nia New York Times Bloomberg Wall Street Journal te thuziak tam tak chu Pakistan tanzonga ziak ani Pakistan le World Liberty Financial WLFI chuan cryptocurrency lamba thodun na turin remna an han ziak zui le sata WLFI a hian Trump te chung ko in nei tu ni na 16% neya coin central na atranga 75% chu an lo chang vezel ni a report ani
heti lai hian Apple company in iPhone siamna factory India rama din atum chu Trump hian a do dal thung Trump hian Apple CEO Tim Cook po India a Apple factory din adu lo thu hi a hril to mania Saudi Arabia UAE le Qatar tlo in azina terrorism omni ṭhin tuna Syria president nita Ahmed al-Sarraj chu Saudi Arabia amowa afak ve luam bok hepa hi US sarkar in alumana tan 10 million alo tok tarto mifir fiak al-Qaeda atil ṭhin ani Trump hian mifir fiak hi a holem lo ni turani India le Pakistan boina achet ziapo kha kan trevek to Donald Trump ti lawm nan Qatar hian an lal sung ko man nu million zaliman thona present in an lo tlona Qatar Airways on American company Boeing thona zani som le arem ti poka Boeing company hi tu na ya an se fu vak lova Trump hian customer ava mu sak kan ti theyang Trump hi sum dong mi ania an lok na tur zel so angai tu ani tun ma US in Soviet Union lian zol zel tur Vietnam Pakistan amang tangka yang chi ka tuna India lian zol zel tur daunan ahman rolo man thiam to sa Pakistan bok amang le mek ni in alangani hetia kan soya wanghian India le US in kung kaina a cheta vekti na anilo thodun na tam tak an la nei tho achunga kan soi zong tele tun haya Pakistan le India boina an che je uluk taka thirin US siana ze lui kha ala kalsan tak tak lova India tan rin chi ani lo zia kan soi kwal du ani bere Columbia University economics professor Jeffrey Saksa tu soyen ti top de ang US sian China hi alen lituk ma achang kan lituk ma khat chuan angei viawa tuna athang dong chang kang talituk khi a mu thei ngai thei tatlat lo China chunga thil thleng ang chi hi India chunga po atheng chho ve me kani ati oh hey India in ma kan son chawati hianin US pon China hmasawn ma ta ka chuan an thian tha ani ma se China an han chang kang chho chu an ngai thei le mi lo US hi chu an ril ru hi an ram an mani ram tan chu na tha ma se ram dang tan ni chuan an ngei om le ani ichuan in hei kan sarkar lamin thu chuan siama Turkey ne na tho ho na kha an ti to pani kan chiarange zawat lau hian a ron zia ka nimin khan India sarkar chuan operation sindu nei laya Turkey in Pakistan lam atran zo ka wangin India airport ground handling tam dak khoi tu Turkey ground handling farm Celebi Airport Service India Private Su and Security Clearance sa tito. The Director General of Bureau of Civil Aviation Security DGBCAS chuan India ram himzok nan India tan mun kwa vela thoktu Turkish ground handling farm Celebi Airport Service Security Clearance su ti topani thuwa puang Operation Sindura India le Pakistan anim be lai khan Turkey hian an drone te chu India Vietnam Pakistan a penual ni in India sarkar hian thuwa donga he athu dona wanghian Turkey farm ne na anin zom na chu ati to mal tarum ruma national security atan ti to pani thu an soibok Celebi Airport Service India Private Limited ero in Turkey farm an ni lo thu an soive boka politics sa innam noina an nei lo ti in engram den ma anin zom lo an ti ve thung an farma chan vo nei tu tam zok za somruk panga nei tu chu khovel ram sang USA Canada UK Singapore UAE le Europe khothang lam ram te an ni thu an soi ma se India hian fin fiana thatak ane nge ni turani arangin anin zom na hi achuchat nga lani India defense budget vaibel se singa in a pungdon Operation Sindur lotlin na chuan India defense budget thlengin angong don ni inalanga defense budget ti supplementary budget mangin chiang vaibel se singa la in ti punbei se ani thu vo in khan NDTV te chuan an ti chuak kumin kumsang ni somni panga atanga sang ni somni paruki defense budget tamber tumni in chiang vaibel chenoi ruk le point somriat pakhat la ania chiang vaibel se singa an bel le phe chuan India defense budget hian chiang vaibel chenoi sari akhumang kumin defense budget finance minister Nirmala Sitharaman in apharhi kumhasa sang ni somni palia tanga ni nga budget che vaibel chenoi ruk 0.22 ain za 9.2 in apung to shrim bok defense budget cheng vaibel se singa ati punan tum mekhi tun classic parliament session lo tura hiam pom mani dona research atan teral thuam le silai muleina atan tele indona man ruati chantlunda atan man tumani thu NDTV chuan atar lang Operation Bangladesh sa tul mai the tunkar tholeni akhan Chinese official train khatin
India Bangladesh in Rinabul Siliguri corridor na chu an bi chiang ni soi ani India ram me pa India mainland le marchakan in Rina arte hong rek lai anga kan soi thin chicken neck tia an soi thin na lai Bangladesh ram chung ni sia Bangladesh Interim Ministry chuan kan India kom chakmaya China chu airport siamarem ti saka chumi hun ma en zo in China official te zinga mi poimo mingtarlan lo te chuan a hun ma an bi fia felta ani chicken neka mainland India atang north east India corridor hi atan tlang zongin KM som ni palivel nia soi ani helai bul nai lutuka Bangladesh ram chunga China airport turahi commercial lam thil turanga soi ni ma se India tan kut lo kuang kuwa lo en liam ngot zong arem lo mai thei bok Russia chuan lam te siamen Ukraine in NATO azom felma in aruna India hem Bangladesh a China a in rolu thuk tak ma in chet alak ve mai hi afin thak o me min ngam boka han nuai do ma se poimi lo Bangladesh so hi chu political in do Pakistan thule la chu kanon update ta yang pon ise thu thar omlen i chuan kanon update le don nia tunatan chuan kan du tok le photang